Nonda Vata Vata ki City Veni Ratulala and a radio Bulandua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai. Erto sabayan ratiko weekend and mataka ni Singapore and then they may be tia kabitiko ni Singapore bukango Santa Rosa na Waikola kay Tamua and Bonua Umbila. Dola bina nimbula binaka Ruthi Rasue Yandra kasa Wolitaki magotiko na maramango na ibubu ni may raki-raki sa niyalo binak. Kwebe kimuni ang bautapal lingaw ni Salama na ibubu ni bola kay Anggara. Saron yon ni buli magosar nga ba matakang ko tawti ko na uda may biti kay nakinitong bisareti ko na so nga una na matakan dainda iya na buli takim mango erto sa tokong wer may naibubu ni nielo binak Ruthi Rasue ni kay tarong na maramango buli takim mango ti ko na ibubu ni may raki-raki pagka min mga bagalebu di ba yan ratalit nga may buli takim ko na mango tabi kinta ba kitalit nga na singalebu en dainday ninalala komadoy ni andra na maramang matangali binakabagalebu na siya matiko may kalau nga tati ko na bengarabi na singa ni kuwa Italianan raki arakan batang-batain raki susua taung bisa rati ko na udo na sona puno may biti yang gore anda sabi talonota ko ti na singa na noa enta ba binabinaka gore sang nin raki ba un raki ngani non ta banua ana bula tola binarigi sabo kanu inde binatuati mandi taka koto en Aspen Medical Memba pala nimbula bo Memba erto sa daga tiukin ndo nilalangon ni Anabula erto sabi kinta ba kitalitu nga may weekend kilana no ni weekend ba ki may ba se lo toka sene sa ibiti daba na sana tinika ba sa may New Zealand ki Australia sa na Pasifika o ni ba yan ratiko may ni sabi yan rasara talitu nga ki bura pinakabugale buna ba no hindi binaka sa kiusa takirua
dola bina ni bula bina ke muni weekend ba itu ko singa buga ruwa indai singa le muni buga ruwa sibitongo na tini kandua en 5 miniti en anonda bata en bula 2 bata ya San Francisco e kabiti ko ni singa buga rumbuka indai inda buga ni bina tiko en daga kena itabi en dangaraba sala ko ni ko mi domo dana kena buga ngau ni bula bina ngona kena buga langa wena mataka ni kuwa. Coquille.
ni bula bina kana kanda ni venga raviti ko ena pale ni bula mai loma o ni abo tai na serea kinda bagi kemuni na singa lebu enda inda ena no da vata ena radio mbula ndo bata ni bula bina kamalo bina buga lebu usini kila sa tu tiko bina bolita ki mango re da manda na maramango bolita ki mango tiko mai nai bubu ni raki mera ruti rasue Andra. Satu tiko no mango sa senga bele tenra ki suasua kene totolangan ni toso na kene binaka minta lagi buga ruru yani ndo se to mati we to witi kono mate taka ida kena mango ira ana bula zola vina na baro no me in Aspen vina buga lebu na Aspen Medical mai mba vina buga lebu na sematiko mai malo William Bill malo bula buga rongo tiko yani dabu lebu housing vina buga lebu na sema mai sematiko mai muani batu mai batuanga saki usa takirua ngori mengai botai kino Dorothy Marama gonga muani batu batuanga toka saranga na barabinga ni koroturanga isuba nuita kini sanga sotini walengana bito saki nan raki suasua ia dan ganggarau ni toka ngawi kemnin do baka lori kena mo toka nimbula benak na bengarabi na be bolau ni daga kana pale nimbula na be pale ni bola kemnin na tiko na makete boli tiko na makete do mbula benaka mai lo mai buna wase namba walu do mbula benaka tesana re ko ngona kanan raki me boli taki boka totol nai boli menta sali sutele ni kena koro malo mbula pina ba lebu na sema tiko mai na singa lebu endai ena nonda bata ena radio bill dua bata pina ba lebu bill masi pina ba lebu na sema tiko mai na singa lebu endai ulabia ro ki debu kiko ena bula esi wo
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau Dren no te tube to seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voli. Rao sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalava mai na nong ni voli, ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay wang sumburi ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Roga na bima maniona na kabini buko lulu bay Kemando e California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. E na muna ngau na nalewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka sa baka kapitang ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono munua e rau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na wei matangali kaka na jibgina me baka na karikoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ka kena coleslaw surua otat ni kailangan ba na kena pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E raw sarang direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo do limono se o nga wala sarang alito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito dilibot ka ni kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Binaka wakalevo na daw sema tikumay. Binaka wakalevo na daw aseti ko na nonda to wata na radio Bulando Vata San Francisco may kauti kenda wata mai. And the sabo like sarnia daw yani na walu sang bulo na dolo na kende wili ni matabu vale na radio Bulando Vata. Ia e wili sar me wakatoto wata taki kina kende wili na ngwane toke and ove sa pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Bulando Vata and na YouTube. Radio Bulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay. Ole
Rameke na ngone lewa. E na nonda bata e na radio bulan dua bata. Bula vinaka e roni ra tavola. Bula vinaka tau e tau mbisa rati ko nau. Sa jina Na wasa loma mai viti. Vinaka boka lebu. Gonga na PWD Waldo Bay. E roni ra tavola ndo na vekanda. Tau vei taratara mai na bata e na vei singa e na vei ngau na bata boka ngoa. Nimbula vinaka kalunga taradaka. Litia ravono dola vina litia. Salaniata andikawa ni an rabina katalemai na maramanaita kalunga tana venga ravitiko na singani kuwa sa lolo malebu tu ya ni we kemuni ndona wonu ni vina ka ngole saratiko mai na Sunshine Coast we Lisi Domro zolo vina bulau na sunny Sunshine Coast Queensland boga vina boga lebu en vingwarabi en Gateway Inn mai Nandi wata ke na Novotel ni bula vinaka boka lebu na sema tiko mai na Novotel mai Nandi bakakina en Sekola Road laudala vinaka boka lebu mai lau toka kinoya ina Heart ta boka vinaka boka lebu tiko mai na singa lebu endai vinaka boka lebu na Vengarabi vinaka boka lebu bulau vinaka boka lebu ta boka nuni vinatu ya tada wana nunumi boka bina katuko en irango na do Vengarabi na no na idili na maramango mai na Sunshine Coast mai Queensland ngai boka lele tiko mai na boka bina ka na Gateway Inn mai Nandi na Novotel mai Nandi wata ke na Moto Inn Sua lolo malebu tuiani Sekola Road lauda lai o bina boka lebu korme lau toka bina boka lebu wata ke kinoya ngai na Heart vinaka boka lebu ralulu sailosi sa dola bina rigi tumbuya tarladola saiko sautini dola bina wangabou vula koro dola bina boka lebu na sema no mai na singa lebu ni kuwa ke kemoni na wakanda o ni senga dola retio sarangango senin dola bana no ni taliboni ana YouTube kuni rangoza kina na bata and radio bulan dua batango it's San Francisco.
Me volia back in dono life insurance policy? Laga kira ni tutana katin kabitu ni kostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan kali wala ka tala tunda wala. Kubertongko. Kau salah lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sanang berata ini baga singelebu. Kito sanang gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singelebu siya buka kabi, e baraw tayo ito buka manggosang gayon totokan na buno ni Kana. May namenda to identity, kanay buka singelebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni Singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Na nonda wata kay City Beni Raturala. Abuna uta chunga na ko natanganen go lago tu. Wale tu no na yao na kaba bura.
le weekend ngo sa le chu kan da ba le chu kan de ya nge chu tu kan chu senga nei labo senga man de nei labo me soli man de na singa tambu me na labo ndo boli yang kon chu nga $9 $10 $5 lago chu kan ngun yang kon na bongket na raw mai be na soli boso tiao kandi nango o sa sota ba uchimai ha ranga na ilabo may na bolianggo na ayo na ilabo may soli ki wana kalo sa sinraw chiko na tithe na offering and tuguna chiko dua na katini sinraw chiko bosotia ngori nondo Bula bina katina ilewa, zingo mitiko na nomuni kere na nomuni bekinda baki na nonda bata radio mbulan dua bata na singa lebu indai. Bina ka buka lebu tina ilewa, baka mbula tiko mai kai tiko ngamai, bula bina ka radio mbulan dua bata nomuni kauti kenda bata mai. Bina ka buka lebu na bingarabi ratu tau. Ya bina ka buka lebu na baka mbula mai na bekinda baki. Litia rabonu kere mboto merungele inomi le nomi boto na bunisi virisila na bunisue le virisila samo mai mata dawa lebu mutado la bina ne lendu noa tado la bina torika tinai vinaga boga lebu na sema tiko mai na tukuka ka tiko mai ni sambula rungu tiko ngonan rakia na tukuka kabini singa boga rombuka indai kalongata na bengarabi torika kalongata Ricardo Paul ambula bina nakai totoka na bengarabi vedere meranga imbo botai to ngango na buwale tale na ua lau toka chone usa buna bata kei luke makita lena vinaga boga lebu do sakiningule da bikina na kena bo do boga rongo toka maingori vinaga boga lebu na sema tiko mai ena nota vata en radio mbulan dua vata San Francisco
Ena muna ngau na nalewa ni nondo so enda sa sianga sarangan nikla na da bumenda vaka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na tigina me bakana karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa balang me bakana steak gai bakaya loka tabio ka kena kozlo surua Otat ni, kailan ko bata na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo duon limono, se, o nga wali sarang alito mito may nanumota, na dio maluma Billy Street, o yan Santa Rosa, California. Erang talang ani rito ulit dilibot na kaya na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabin, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono go life insurance policy? Nakakira na ito tayo katil kabito ni Agostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check.
senga tali ni pera senga saranga ni pera balilai in time saranga mai so ang tali wara ka tala tunda wara ko tongo au sahalo wa bengo pamilaka Iyo, o yasargana buna, e rau sarra, sa tiku na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duandua nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinagasartunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singelebu se bagai kabi, e barau te itu bagai manggo sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menta to ide ni ti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike te muteke roro bagai lolo kei na vida tale. Gira rau makila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Senga ningai mai tiki bunga vi rauna turang ambale ruongo na bewe kanike na bele levinin ra. Wa turang yeme bakata ki James Doughty. Rau sama ni maingele rua talengaki. Nama kamai na toso ni ngau na ki City Veni Raturala. Vema mana ono Amerika na veisinga tu city, vema manin dua na veisinga buke lulu be kemundo eviti en na radio bola do vata San Francisco me kouti kenda vatamai. Binaka bakalevo nandau sema tikumai. Binaka bakalevo nandau aseti ko nanonda tu vata na radio Mbulando vata San Francisco me kouti kenda vatamai. And the sabo like sarnia dawayani na walu sangabulo na undolo na kende wili ni matabu vale na radio Mbulando vata. Ia e wili sar me vakatoto vata taki kina kende wili na ngwane toke and ove sai pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Mbulando Vata and na YouTube. Radio Mbulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay.
e tau mea unimba ini waile buamba liwabi au na dhangi ngai momosi na engu me mbutuki mbale ngwa me udengu na wale buna sema tiko mai na nonda bata na singa lebu enda rungu atoka bebe bata raki mai biti sa kene ibo raunga no man da sandoni tiko en na bula idangi lamba da sa reina da bi saunin raki na maroro na nonda bula lebu raka tiko mai na abi matanggali mate sa tiga bumbasi kapataka talanga menan raki yang gori baka tau ngabi kendai Ricardo Paul bula binaka totokan na ringarabi na city kamida ni nonda bonua na city ni suka mai lau toka aratuna numiti ko yanikin na bubale e talena ua e lau toka o chone usa o mbuna o luke o makitalena sanga ni ngwele da bikina o rauna lai daga ni kua ke saia bota ke marida e bei bota itu yani go Ricardo Paul na city kamida ni nonda bonua mai viti ni mbula binaka ngone ni korotiki miau mbulare inga re ngarongo re bironga pina ba lebu na sema tiko mai Sherry and Momo tarading na dola onu ini bina ko to ya pina ba lebu na sema no mai ngone ni korotiki ke muni na wakanda na sana ba uranga urumbua ni mbula binaka ni takeni da umbaga tiko na raka mai bebe rungu ataleti ko ngana sana ba turanga umbua pina ba lebu mai ngalo urongo dan enai talano anga indomona lotoka na vesekola elo mai ngalo pina ba lebu na sema tiko mai dona na moni bota na singa lebu indai ena nonda vata and a radio umbulan dua bata San Francisco kauti kenda bota mai
Ibidana kwe korkor ke to dhurki na ninrota ki dona ngonelewa mataiti ko meni beso turanga ni koro. Dona koro ke tu lakoba ya wasara ke tu lei bondo bilbil lei bondo ose. Kito saya de na korea turani ni kilana ngonelengo. Ka ko yo sa ruongo na madha wane to songo bi ko ite ko na va ma madha. Okay, bangarama dona mose matai saranga ni beso turani. Na itabi na ituranga ni koro ko na mate ni tu me kila vida na mata bo so bu mai bana wanga do ko ni ngoro ya na make na rei ni ngone lewa mondo kila e amba ki vida ke baka me baka ndu batata ka ulilu ni abusa na itala tala o gase ni buli merangole na ken le dhaka na ken le bulumbulu taki se lagi tataunaki ve ndo na maramni lau sa ti gorawike nge basumbur me ndo na ngone le ni lau sa le wilo ko rusema tongele bulumbulu te kweka tiko na lau e vau na prokiwa do baka io taka batikede io ko tiko na mbaki tina ka baki ne tina ka ono i vali bebeso o vete to ne kento kina banua ke kau me ke ndo na tamata vo ndo taronga mande ko tu me mate mna sa ambuta ko tu mai do kai tu berna lu bende no be ko ribuli lu be bambi be berna do robo na tumbu tingoni bukete ndole na lewa na yaw ni banua every girl is a heartbeat of her dad. Ke o buta ko mai na no matiko iko na sindo na blessing ni no na bono na muriko pale to sa buta ko mai din no ngale mbulumbulu ya sa tawo ti matanga me na ke mo bosa o kenda to nga to basura ki kenda to ti ko bati kento to sondo no ngone me sala muriko ti ko na bosa ni biba kalunga tataki ke sa basumbur to me kendo no ngone lewa se ro se tolu tarugi ko to ko mai be na ngone ni sudu ndo no ngone sudu no loma ni bubale ti ko no na matangali tiko no koro, tiko no ebusa, tiko no sana. E sinraw ninda kaya, akaw tunga may tolli sala waray. Iya waray sing sindo wanggur. Sing ni ratto mitu may ngam sala nangone. Eda bo bina kaya samba di kanan rakin dan dunia tiko ningo rakin singa ni sudu. Iya bina kaya tu na kenang ngam sala. Me rawan ni muriki na bokon don ndo kay kina na nonda tiko na nonda bewe kani. Melai tau ya buta ki endo na mata bobal yang di sala takoso eroni liu kini bale ni bebe so turanga ni koro rangai murian na mata bewa kani wili talenga kina na liu ni abusa bina ka bole bo somba kana tikin na yang amenda kila bina ka bole bo star kobula unaisi mate wai en no muni dau ena singa lebu enda indai wong bota ni matai tiko nonda dau mali tel sangai matai ni tuku ena nonda banua kene be sai bura enda na ngole botiko ena dua ngau na leka mengo sa ba bina binaka de oti ba binaka tu endo na madawa era sangai lesu ki daga kana ba besa ni university ni da ni pasifika lebu tiko na bital no ni raki ka tiko motori ka tinai mena tukuka ni rungu tiko ya kabini ba rombu ka mena tukuka enda tiko kinango rungu angor ibiti era saka tiko mai sa taum bisa ratiko ngakina na uda na sona banua na sotale na banua kay nakinin daw makakotonan raki io duin ba kanan raki enda sota kaya enda boga bina kanin dam bullet tiko da duruma ndo na muani madao kalebu kina na onga kay na dagdaka enda nangaraba en na singa enda indai kauta ni kina singa ni mataka kalunga tiko na sokalo kina nonda boga rawi kemni na beito so kitiko na nonda bimbarabi tanganga raw ni talitu nga en buku ni tuku ni raki en boga raw boga sabuyeni ndo na ngauna leka ngo membaleta na nonda bonua mai viti kay na kena be atu anu tarata letu nga na be anu kay na be matani tu en pasifika nimbula binaka kendine segebi kinta bakitiko yani ena singa lebu indai ni sa tini karua na kaloko na itukutuku ena nonda banua era sale suki daka na matai songo karabo kan bese tiko ena loma nindo na madawa ena university ni Devani Pasifika senga ni se wali na lenga ya era sabangan donia me lesutale reindo na bindina tisa semati otingo men na boga edo na be bangangai karatangi da bangambalabu tiko mai
Baka dori baka binaka baka matata. Rabaka itabi kina o irendondonu me rabaka itabi me rawa ni toso na bingarabi. Sa muani ambaki go lebu talenga na oso e tiko na tambana ni buli na university na veiterongi ke na non rabaka baka rauta ki na ngone me mbaleta na non rabuli na muani ambaki go. Ya rasaba kan donia na tamata daka na university ni zabi ni Pasifika mera laki tega butale manda na daka ito so na bingarabi ya na bebangai na daka kebaka senga ni baka yadora baka binaka na bebangai ingo na matai lawa luta ki na university era nan dambetale na baka tautiko bingarabi ke na sangai ni wali ni lenga na university karakundru baka tiko na kena tamata daka ke baka na senga ni daka me baka na bindin dinati sa mai bo uzingo ya erna lesutale na baka mbese era baka rita kamai na abeli utaki na songo ni tamata daka na non randoka na Londina be era baka mbese merandambe era la ko ni na be mataka ki na university karandambe mer baka mbese era baka bina be nakataka lenga na be to ko ni city veni rombuka na prime minister ena nona toko na dondono ni tamata daka o era samuria bina kasaranga na lawa na kena i warau ke na be kai baka tarai baka lawa era sa baka bina kan ya toko ni rene tikinoya na prime minister na non da bonua ni bauzi tu baka daka na baka mbese era baka yadora ya na de toka na bindina ti sama i bauzi batango mela kia dobe ni ne katini kaba ni beberueri na mbakibou ke baka yadora na ngau noya ka seni sekunen dua na iwali se wali na lenga era kunru baka tiko era na bandambetale mera baka mbese anda baka bina katiko kina rataya betale ngani kuwa mai suba na ngone buli na non rabi tokoni sa baka bina katakita lenga na be tokoni na sona songo baka politiki na Fiji Labour Party na Unity Fiji Party batake na Fijian Teachers Association songo ninga sinibuli tauke ka laitubata ke rana baka mbesa na university ni dema ni Pasifika mera baka rita kakina na non rakawai sanga indoma na itukutuku ve siti veni rambuka na prime minister baleta na be kaya dau rakatiko na singa na noa o Mahendra Chaudhry mai na Fiji Labour Party kaya rambuka nandondonu ni be baka turi membaleti ratu na inga malalambalabu kina itutu baka presidenti en donu baka binakatiko ka bauzi teletunga baka lao me bakata ki Chaudhry nga Chaudhry ya baka tarai mengai mai tutale na be indingi ni sawoti na nona be lewai ka totongi takikina me baleta na be kaya baka edori na ilabo ka baka umai bonuota ni me baleta na isongo ni tamata daka e venga ravikina sa kini balembale ni bauzi teletunga baka lao awea amani sanga ni rawa ni tu na be indingi o Mahendra Chaudhry na loma ni ngau na baka tambui me walu na embaki ia tu talenga baka lawa na nona dondonu endua ke baka baka turi ki nei tutu baka presidenti ke baka bauzi baka lawa me baka nei tukutuku nei Mahendra Chaudhry ni sanga soti ni sabasar na kenrei tukutuku na turanga na tui kau ia sandei toka baka lawa ni kaya baka tarana lawa kana rawa ni baka turi kina ki nei tutu baka presidenti baka reitakan ni tiko nandondonu na yabu ni baka bulewa ni non tabanua be baka turi na dai ratu na ingama lalambalabu me taura na itutu baka presidenti na ngau na sana lalakina na mua ni ambakingo kina itukutuku ningito rau leo na do rabo rau sabaka durumi kina ngito rakabi rugby league ki beroto na Bulldogs mai Australia. Anggo na dan rau yang bakiti ni katolu Timothy Nangusa ka buli na Marist Brothers High School
ke mana bakitini kawalu ka vulioti na Suva Grammar School. Rongo rau sa andingi taki kina Bulldogs Academy me rauna laki rau taki kina rauna lai vuli duru imbure mai Australia me rau ni rau taki kina nangito ka sa nuitiko na tim ni Bulldogs mai Australia ni rauna rai taki rau binak o rauna ngonengo e rauna rongorongo e nandua nangau na mai muri. E nanumitiko ni rauna laki wakaroutaki e na baki katumai e ra wakaroutaki na kornibuli me rau laki tiko kina me baleta na huli ni rau laki susungitiko e na isongo ningitongo na Bulldogs mai Australia. O nangusa lubei Timothy nangusa nanona yada ka tua nei tutu ni wing 3/4 ni Flying Fijians e nandua nangauna. Rei taki koe talenga na daurabongo ni tiko vinaka e na didileka ndua na rauna mita. A rawatakina e na mbakingo e ndua na metali koula e na Coca-Cola Games e na nona bagai tabi talenga e na didi baki kuila ndua na rauna mita. E bakakina o mana e rawata e ndua na metali koula e na didi baki kuila ndua na rauna mita e na timi ni Suva Grammar e na mbaki sawa ti runa undolo rua sangavulu katolu. Mai nandi e na mua ni maraongo e na bagai dorikina ndua na sota ni veibardu namaki. Karana kalunga takina na tiko e na esa oea. Di rana saraba indua na sota ni veibardu andua tani toka bagaleila ina kena ituva kana bagai na King Charles Park mai nandi. E kaya Freddy Chand na iliuliu ni matai lawa ka ratou tuva na dagadaka ni ingarabingo me raoni bagai dorikina na veibardu ni mbaundua toka na dagadaka renre na veidiviaki ke na non ratou sasanga me bagai dorina veibardu ngo mbaleta e lebusar na kena itukutuku ke lebu talenga era na makitiko mai kina. E na lako talenga mai kana mai bulangin doka itiko e na sota ni veibardu ngo dua na daurabo ka sa matataki i New Zealand dioti e na tim ni All Blacks ang gito takatalenga na rugby league na daurabongo Sonny Bill Williams ka sanui takatuko ni dua na sota vinakango ka Williams tsaka ni rawa na veibardu e na matanggali tuba ningito kana bagai duri anang bongen daindai baleta ni rasota tiko kina e sona kenan tau kada sa bagai rongo tiko enang gitongo na veibardu o koe kana maki bagai lebundua e koe na non nangito na dorubo bagai rongo o Winston Hill rauna sota kei Lackland o she me baleta na IBO Asia Pacific Super Welterweight ka rauna sota talengaki no Sebastian Singh bata ke na dourabo ni Tonga Matanisinga o Tonga Tongo. Rauna balata kana IBO Asia Pacific Cruiserweight taite bata ke Ubaid Haida rauna beibazutaka na IBO Asia Pacific Featherweight e nambongin ni kua e beibazu sota binakatoka rangole tiko mai kina e so na dau beibazu mai bonua tani bo undua na dau robo undau namba kitoko no nangitongo e na sarabi talenga e na sota go e na King Charles Park mai nandi o City Veni na wai e rauna beibazu taka ke Jonathan Pedro na Fijian Super Middleweight na bele timbimbingo me rauna sota kina na lewerua. Kina be sai burubura toso tiko na bunau ni vindingi mai mereke. Sa baka totolosar na baka yatum bose ve rauna lewerua na mata e rau tutiko me balata kina i tutu baka presidenti mai mereke menangai madala ne kalima ni November.
na ibuke-buke ni presidente mai Amerika na ngaunango Kamala Harris wata ke na presidente bukadengu Donald J. Trump mai no Republican e rau sa vesikotiko e na beba nueso e rau na talevi ratiko kina na non rau dau veitoko ni e na bida na singa sa tiko ngo me rau bakatabarakina na non rau tuba ni sasanga me rau rawata na tikite ni presidente kei mereke. Rau baka nui nui na karua tiko, ve kai rakai nan daun dindingo, e niu kei manrai ne ve dingindingingo mai mereke. Kina i tukutuku ni nraki, me roba tiko nang bongi lebu endai kina singa ni mataka, en andei koto mandanga na ua ni nraki sua ka rombota tokango na nonda vea tu enu mai viti dinangani sa toso tiko eni wakaki na tokalau. En bongen daindai kina singa ni mataka en bebukia kina matani dangi tokalau ke na tokalau deba ka na via bora sara toka na wasa en bunga na ngauna. En raki me baleta na nonda vanua taumbiti ko na uda kuru na vanua. En deba kei bitilebu mai na barabi kei nanronga serua na mosi na bua suba na usori tailebu na itasiri na atulau kei na atulo mai biti en tau vanga una na udan dinanga ni sana laki mamanda bagalailai en mbongi ni kua mea zawa na singa ni mataka ya en tau tiko na uda en deba kei mbua na sana da kaunrobe ki na tokalau kei na sana kandabu kana bei vanua taleso e na numi ni sana mamanda toka bagalelai na nraki ka basika tiko na buni langi ni nraki binaka e na singa ni mataka. Nraki sembera mai na uko na lolo atau vangau na nauda mai na bua suba ke na usori na sana na itasiri na sana lo mai viti na sana ora suba bata ke na usori abakakina na sana lau o ya e na kavi kana tautiko kena nauda kuru na vanua indai kena singa ni mataka dangi tokalau se ua ka bora na wasa. Sai kuengore na itukutuku ni nraki, na itukutuku ena via sai bura, na itukutuku ni ngito ke na itukutuku ena nonda vanua. Na nonda bata, kei siti veni raturla. Isa lembarada memang posotin kemudu salam nota kena singa kinambo sai karasili sarodi sekalo serewe lemongi nikorai mai sama ganti tamu nilai palasinga raba merah pakai isu malah tua layan rasinga dan maya macimu etalima Salai moderasi diri Allah mayani baikkan munani Kuani korek sealam ini Ondai sama luni Sibiringi Me volia back and do nungu life insurance policy? Laka kira ni turtane katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya salah ko mana check.
Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka talaga tunda wala. Kuwertongko. Kau sahara ko dengo kamu binasa. Iyo, o yasarga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa e walu ba dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa e walu ba dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sila katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, siyang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sanang berata ini bagai singelebu, kita sanang gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu siya bagai kabi, baro tagi tu bagai manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to ide ni ti, kena bagai singelebu siya bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo kay na vida tale. Gira mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang divingarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Nanonda vata-vata kay City Veni Raturala.
pandra kei sasa, tonga ilo mana koro e rua, ona tale take o sorgomba. Wai kaula kei tabua, do mula vinaka na rongo tiko mena loma di stoa mai tabua, ena singa levu ni kua. Sherry and more. Dola vina, baka nui vina ko toia ina nono ni o visa, I koro wau tai levu. Draki dhako toina buali ko kei tai levu. Pinandu na pingwarabi, pinanda posotia, pinanda dhaka, li tierra bonu, bula vinaka, dola vina. Kata-kata tungo na singa e tabua. Kere menga I wota I virtu na pingarabi tikongori na tabua police station. Na itiko-tiko ni o visa mai tabua. Dola vina ina butuku yawa. Pasipa ne lebu ni bula benaka na marama wanu ini benaka tiko ni beira na bekangu mai ketera benaka sarinda sala itu bayawa dana numa tiko ngame na dela ni abu benaka baka lebu sara na bubale ne Mikaele asa na dau vengu randini talatalangase sereana yasa ke rau na bungongo salo te bata ke te vita yasa era na leo ni koro mai ke te ira. O era sa tiko mai puke hohe. Chone vale vou, wata ke na vale vou, chone vale, vou, kolinio, serra, saloloma lebu tuani, o pasi pa nene lebu, ena singa lebu enda indai. Chombo ni tingoma, dona I bola mbala bola kutiko mayane, bola ni bola nuindi vinaka, dina nda sa tiko bagayawa. Ia sa boga vina kaninda besha matitiko ena radio bulan dua batang go, na nonda vata. Toca
ena buona ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda vaka talau taka buka singi levu taka siapa kaya kapitang ne ka koni lo malenga sa tiukin dono bunua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na tigina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ka kena coleslaw surua chutney gela ko patana kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California e rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga le to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California e rawtalanga ni rotoli dili botaka ni ke mukatalo washing le busa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakil ni tutame katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau sahalo ko dengo kami binaksa. Iyo. O yasargana buna, e rau sarra, sa tiku na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinagasar tunga toboy simbang bakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori. Sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu siya bagai kabi, e baraw tayo ito bagai manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kena bagai singelebu siya bagai kabi, may baka na bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Na nonda bata-bata kay City Beni Raturala. Sama
Jesus called Peter and said, Simon, do you love me? Simon, do you love me? 3 times he asked. He never called Peter, he called Simon. He called again, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my lamb. Again Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Wakanir chiganungu sheep. I live in the Wakanir kenda chunga. That time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him 3rd time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you, my Lord. Amen. You know everything. Angay batu tu sa chigot o Simon, but nada nida kita Chisu. He denied Jesus 3 times. This is his confession. When Jesus was calling him so that he can become established on this rock the church that Jesus wants to build. Praise the Lord. Praise the Lord. He asked 3 times. He never called Peter. Remember that he called his real name, his original Simon, Simon, Simon. Dilam bata sinambari chikuni toko bata chikuna bewekani bat kay Chisu eva muri Chisu wale tunga. Kenda ngodra inva muri Chisu sindo tuna nonda sema ve Chisu ven kava wana yalo tambu na gift ni yalo tambu melak mai weekenda. Eh? Let
Rau tuko na manda ko chiso sa bula iau. A kapa family gospel murit ko ni na itawi na talatala Lal Muhammad and a singa lebu in the indai. Pinaka lebu na sema tiko mai. Laila da kauni balu sanga imbasi katumai na wakandongo mai na atu tokalau. Ni bula vinaka lolo malebu sabu iau atiko ni. Nraki vinaka dangi ka se toka na ua mai takali. Pinaka lebu pinaka na bingarabi pinaka laila na bula tiko mai. Mami wanu ine pinaka tiko ni na ngaunango. Na itabi na ngarabi na singa ni kua ke na singa ni mataka. Bula pinaka Solomoni turanga mai muri. Na Zion Shopping Center. Apakanu ine pinaka tuyani sa laudangengo na polo. Malo. Pasi panene lebu. Loloma lebu ki puke kohe. Mai Auckland, New Zealandi. Pinaka lebu na be samati na singa lebu indai. Ongo na non bata nimbula pinaka andi elesi wong. Pinaka lebu nimbula pinaka na marama. Pinaka lebu ngai be na kuromoda. Saya na matakan ni ko ngena numati ko na kuromoda buta to kamay na lomani tembare na kabina no nimbula pinaka elesi wong ano muni bota na singa lebu indai. Diwana e pango tuvoliki na ubalatia na waina rewa riba. Tapoka bina ka lebu wera na be mata sere. Era tomani kenda tiko maina singa lebu enda na lomani madha wango. E botiko e vida tale mena kai kauti kenda ni kina i daba ni non dai lago lako na singa lebu enda na non bata. Duangani tuku totolongo e dingo mitiko mai viti ni salubu na ngau ni sala mai wailoku. Na ngau ni sala mai wailoku. O koe ka siro ni mena Princess Road sa lubu koto na ngau wailoku. Abi ke moni na be to soeki ni ngai ngangaroni. Sa lubu tiko na ngau ni salo ya. Ka nuita kini rawani ni ngangaroni kina na buku ni raki and dono maga tiko na ngau mai viti. Nanu mini ngai lekin tau makana buni langin ni raki na kabimbong inda sena singa ni mataka. Ngau na mandangango sa lubu toka na ngau ni sala mai wailoku. Na kene karua na buku ningito be rana kanda na be matabu balera dabu mai kina na dorobo kara sa ngole tiku ningo ki Europe ni rasaya do ya ni kisi Kotelandia na bula binaka ara bula binaka na dorobo
and Fiji Water Flying Fijians and another laki palataki panua wabo ki Europe tikabu mai Scotland era saya do anikina and a singalevo and daindai and ambula benaka sabaka utilis talimengo na kene tukutuku mai vale leviani and a radio umbulan duabata and anonda vata and a singalevo and daindai e ruangani tukutuku ya salubu kota na ngonisala mai wailoku mai viti ia mai Scotland era saya do and ambula benaka anonda dorobo na leweni Fiji Water Flying Fijians. And anonda vata in the radio bulan dua bata. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda o Drena na te tūbe to seaki, erto sa tuwa karau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwa ndua ono, toluwa diwa ono, saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kenangona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono, toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarama talanga ni kenale waka soburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa, kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kivalilo te rupuko ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula, ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programo warotaki, mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungove na bima manione na kabini bugululu be Kemundo e California, bima mani dua na singilewu ni lotulewu be Kemundo e viti, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kanda vata mai. E na muna ngauna na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne kakoni lo malenga sa tiukin dono bunua e rauni buka tingu ikimunio waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na itibigina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani kena ngamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua o tatni kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo duo limono se o nga wala sarang ali tumiko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot ka na kemu katalo wasing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Binaka bakalevo ng daw siya matikumay. Binaka bakalevo ng daw aseti ko na nonda to vata na radio mbulando vata San Francisco may kauti kenda vatamay. And the sabo like kasar niya daw yan na walu sa ngubulo ng dolo na kende wili ni matabu vale na radio mbulando vata. Iya, wili sar me vakatoto vatataki kina kende wili na ngwanito kay enovea sa iburapura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Bulando Vata and na YouTube. Radio Bulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay.
Ai tala noa kei na bure mai nai tā siri, vei rato na kambu kei na liwa. Vina ka sangai tukuni maingo ni sangai kasa ya nia na bilimbili. Vina ka boka levu kele rambale, sangai o ti tongo na boka singa levu ena tukuka, kone leanga kito na kai sabata na veleti. Vina ka boka levu kele rambale, mbula na kwa turanga matangali, sangai kasa maingo na bilimbili. Ndina, vina ka boka levu, kasa tiku mai na bilimbili ngo, sa boka mbula tiku eniki na kia orana kele rambale, vina ka boka levu mai na tukuka. La veti mbale suba, pala toka i a viliniu, ia da viliniu vina ka boka levu, na singa toko na kinikua, koinga ai o waga, New South Wales, Elia, vina ka boka levu na sematiko mai kina na singa levu nikua, no mbula vina ka malo vinga rabi, vina ka talenga boka levu na sema kito ngai baka sambilibili leiba kito na ngai suka. Tsagai uti tongo na boka singa levu ena tukuka, mbula vina ka rabu na temba, vina ka Jack J. Prasad na vei tamba, kei LSC Wong. Ni mbula vina ka namara manetau kei ni mbuda ena tembara. Vina ka boka levu na vei ngarabi, vina ka boka levu na sema tikuma ena singa levu enda enda. Kalonga tana moani mardawa, ena nonda vata ena radio mbula dua vata. Samali
Papai Santabalegu Ni mai mulidi tua que musere Kananu mitu ni sota Tawalo kudidi nasara Morei Santabalegu Olo mae tawayalami Diriawa tu kototoya ya salolo mayani Morei Santabalegu Olo mae tawayalami Diriawa tu kototoya ya salolo mayani Diriawa tu kototoya ya salolo mayani Diriawa Tanga ni dono ngone me bakaitau. Ke sa kote mo dhorbo dono ngone le oi vale. Ge me marro itiko ke tu bangari ko mai. Ge tu kunini atiko ni vale. Tumbu tau ke ni vale. O kuko nau se o nana o tata o rona chachitaki na permitting a child under the age of 18 is 12 to 14 years imprisonment. O te tona kento na dhorbo. De tiko ngo ba lebu na tamba ngone. Ke o basaka dono ngone le o kilano na mbaki. No defense in court. Ke se lai tiko mai na tini kaono. Ke sa tini kaono rawa. Kaya na lawa, can be your defense in court, the girl can give consent. Roni giria na ngone leo, roni muriko. Iyo kaya tal tinga na lawa, do tarong tinga na be koribula be se biti. Labi linga mando dia na dorbo. E roni ngai beta mai una, le kaya beta mai una, o kochi una ngambong ni kuwa, matako kochi ko elis mai. E rando binda nraba kina lubenda, malete endo sini rawa vir. Ke sa ka weba kai o tiko ya ni o una, o thorbo o tau nei una mengai mai beta mai una mai kiri koya. Ke senga ni kila o tamai una o thorbo na church taking abduction, removing of the child without the parents' consent, although the child can give consent, but o kwe me kiri koya beno nei tumbutumbu ki alima kina tini na mbaki. Vale bebeso. Koya rambini sartiu kina lubenda na thorbo nei tambangone. O kaya tiu kina bikianda nungu puputabutsa o tia usini wada na wapo kitiko bikoribuli. Me kuanga ni beso indono ngone. Ya na dakakan ni ngande singa buka itu kongo mai viti kabitong ko ni buka rombuka Santa Rosa deso na numang ko na lao ngai viti ko iyo ke baka sama ni Bagandonia una ni samba kitini ka ono sandon saron ni Bagandonia na iya ko makirita mai una tale ke baka nga sama ni sanga ni Bagandonia o tamay una ya raw sangante matanga kita mai una sambi ko mauna baleta itiko na lawa na baudiko ke baka una lai sangai una pinagabagalebu una si matiwai may natambadagadaga ni obisa na singalebu indai na ibagasalandra numatoka nga me bindo nui na ngauna ni indar durumatiungwa na muani madawa de so sa na numatoka me relengande bataki na ngonelewa ado makoya ke sa Bagandonia ngonelewa ya me Bagandonia talang otaman ya ke bakasa bidati ko na dingin-dingi dagay ba na numatoka nga ke bakasa senga ni Bagandonia otamana ya sa ya do kya Italian sa Bagandonia na ngonelewa ya ke baka imbese ngonelewa ya sali kerita mana mantanga manrongande nambong ini kuwa sa dua na kaloko na itukutuku na nonda banua sa ngai dengu na baga mbese adu tiko na university ni Demani Pacific anda baga murid tiko mai na madongo senga ni baleta ni sawali na biledeleda bi baga doritico na bi bosaki baletira na dagadaka na university ya sa koto indua na dinati beira na bengarabi na university ni Demani Pacific me sanaya do na beibangagai ngo era se tangida makawa saratiko na tamata dagadaka
sana gai boga e doringo me taka boga vinaka me matata me kune na be kaen dondonu me kune ka wali sareni era sanu itaka tiko ni na boga e dorina tikinango non ramai vengo na boga mbese ngo sini maleta ni sa wali na lenga e sa solitiko na ngau na be rato na be liuta kina university ni deba me rato wali kina na lenga na university ni deba ni Pasifika raboga bina ka boga lebu be prime minister city be ni Rambuka na non toko nira tunde tu e na lawa e bo dikina na matangali boga mbese boga ngo ka sengani abala tikina na prime minister en non boga sala takira ni dinatiko na non raile ka donu talitiko nga na be ka boga edor en loma ni lawa e boga rita ki mai na non ra dua bata na lewe ni songo ni tamata daka na boga mbese adu tikongo ya me sa tika umanda na daka mengai laurai kebaka e sengani ya dona be bangangai o irana le sutale na boga mbese sa boga bina talanga boga lebu ni songo ni tamata daka ki be irana be toko niani so na songo ni tamata daka na Fiji Labour Party, na Unity Fiji Party, bata ke na songo ninga sinibuli tauke na Fijian Teachers Association. Na nonra bagan bese tikongo e solitiko na ngauna na be bagan donu ya raoni rabagan bese me do bane katini kabani beberuer ya rasana noma merasa liftale mande dadak kebaka sengani mani baga yadori na non rangangandri erana le sutale na baga mbese e baga rita ko city beni Rambuka na prime minister ni rawa ni baga turi na edandra na turanga na tuida kau ratu na inga malala balabu kina itutu baga presidente ngoe murieti ko na baga lelewa mai be Mahendra Chaudhry na iliu ni songo ni Fiji Labour Party ka kaya tiko kina ni ngani tiratu na ingama na itutungo mbaleta na non rangauna ni bengarabi so na tikina kaua itakikina na non ra bengarabi boga politiki kaya siti beni Rambuka tau bata binaka saranga na kai kunru boga tingo Mahendra Chaudhry kena non da sanga isoli talenga bua me tu ena bindingi ni sa ngarabioti na nona kisi ni be lewai ka bukan dina taki kina na nona dala di baka yang taki labo baka be Italia e kai Rambuka e tiko kede en abu ni baka bulewa en iwase 5 kaono rua na beka kunruba ki tiko maingo membaleta na baka tutu me na be susomita ki na tutu baka presidenti na turangan bale na tuida kau. Yo Chaudhry baka lewa na dingin-dingingo ki na be baka turi ka baka raita ka kina na noa ni sabaka baka tatiki na be lesi ni prime minister siti be ni Rambuka be iranga na lewe ni nona sana mai da kaunrope. Kaya talenga ni ratu na ingama tiko sona tikina embuto na non ravengarabi kasenga kina ninga ni tira me ratu na itutu baka presidenti baleta na itutu baka presidenti bina katikina na saba keinandina na binding kina itutu baka presidenti na baka eldori na singa lotulebu na madla wakatumai kinangito ruana do robo rausa le singor sa bonding taki me raula ki boga rautaki en ngito o rakabi me Australia na Bulldogs Academy na dan raungo emba kitini katolu timodi na ngusa ka buliani na Marist Brothers bata ki imana emba kitini kawalu ka buliani na Suva Grammar School rausana laki duru kina Bulldogs Academy baki katumai sa tiko na kornibuli rauna laibuli kina raulaurai na lewe ruana do robongo na vida nangito sa oti
ka rasana no makina nan daung dindingo en kalabongo na bulldogs mai Australia ni ronongonengo rona boy rongorongo en andua nangauna mai muri. O nangusa e luwei timo di nangusa o koea ka tu enai tutu ni wing ni Flying Fijians en andua nangauna. Ia rawata talengao nangusa na metalikoula ena sota ningito baka embaki na Coca-Cola Games ena embaki ngo ka rawata kina endua na nona metalikoula ena vivivaki kuila ena endua na nrau na mita. O nangusa tikongo na kena itukutuku ni kelea endua na isau ena sub-junior boys shot put. Mana dua talenga sa taurauti na metali koula na didivaki kuila na timi ni Suvagrama na rua naundolo rua sangavulu katolu. Na sota ni beivadu na boga edori mainandi na mua ni madongo na numini na bunga sara era na laki sarabaya ni baleta ni vidotiko na beivadu bibinak na sota ngo na boga edori na King Charles Park mainandi na mua ni madongo. Boga rita ke tiko mai o Freddy Chand ni bau takan retok na boga rautaka na sota ngo ia sarawa kanui takatiko ni rana marauta na lewe ni panua mera tambiliani na Prince Charles Park mera laki sarava na sota ni beivadungo e bulangin do kaitiko kina endua nanda ungito kilai na nonda asani burabura na rakabi o Sonny Bill Williams ka na tiko kina me bulangin do kai na baundua talengana nona itavi na sota ngo boga edor na besuretingo na matai lao nei Freddy Chand me rawa ni taudoko kina boga vinaka na itupa sana numiti kongo me baleta na sota ni bevadu na mua ni madongo. Na sarabiti ko kina na robo koula neviti na gitongo na bevadu Winston Hill karo na bevadu ke Lachlan O'Shea na IBO Asia Pacific Super Welterweight Sebastian Singh rauna sota kina robo ni Tonga o King Tonga Tongo na IBO Asia Pacific Cruiserweight wata ke Ubaid Haida rauna sota ke robo ni China o Rungi Zhu na IBO Asia Pacific Featherweight ka anui takitiko ni namba umbasi katalangana sota ni bibadungo na nonda robo City Beni na wai me nalaki valataka na beleti ni nonda banua na super middleweight. Kira biasa ibura satu sotiko na non rau bunau ni binding-dingin na lewe rua rona valataka na tikite ni tutu baga presidendi mena madala ne kalima ni singa ni bula katumai mai mereke. Kamala Harris na ibuka-buki ni presidendi na ngaunango tutiko mai na Democrats ka sana baga tiko na nona itupa ni bunau aboki mai mereke na madala maingo era na ibuka talitik ngaki na eso me baka ataki Barack Obama na presidente di Bradengo rauna laki bos talitungani na bose kana baga edori mai Georgia io Donald Trump talenga na baga baratiko na non buna waboki mai merke era kana daun dindingo ni rasarabatiko na bindingi sa edo tingo mai merke ke na be kasambasi katiko mai kina nan bindingingo ena niunga ke manrai. Sanga iado mai ki burabura na mataka endai na SpaceX endua na wanga ni mali walala ka tau na wasabasa mai Florida na mataka tata endai. Na ilako ngo baundua wera ni ilako balabundua kartu lewe walu na kaiwanga era tu atoka na wanga ni mali walala ngo na SpaceX kan dinangan ya rakin dasar na nonrato ilako ya era tu saya dong bula kede mai bura ka nui takitiko ni nanga indikebi na be kaiso era tu rawata mai
na buku ni bungan dindike na be bonu erto angoleba na tawata ni non da bura mero ni toso tiko kina na dagadaka ni bengarabi ni bungan dindike wata ke na dagadaka ni buka mali walala kinan raki na nraki na non da bonu baka reita ki mai ni kotongo endo na ua ni nraki suasua na non da bonu kana ndei kotona i tuwa ke ni nraki suasua tiko mai viti na ngaunango ia sa sunra tiko baka ki na tokalau na ua ni nraki suasua ngo rabaka reita ka mai ni nandei kotona i tuwa ke ni nraki ndai liwa tiko na tokalau ke na tokalau deba na deba ke viti lebu na bua suwa ke na usori na ita siri na sano tai lebu me kauta sarean ni ki korobou na bua liku o rā bata ke raki ke na sano na mosi na numini na dei koto kina na ituwa ke nin raki nga na dono magatiko endai mai viti baka kina na teba ke mbua na tokalau ke maduata ke da kaun robe na kena be anu me teka bua mai dikombia na ngele lebu mai adata lau dala wata ke ngamea, wata ke tabe uni, na sano lau ke lo mai viti, sana tale ngau kandabu. En dei kota na kena tuba kinin raki ndai. Kana senga ni be sau galebu. Na tau mbi sara na udwa na sona ngauna. Da boga vinavinak ni sarawa ni da dingo maroti kona itukutuku nin raki ndai ni se singa tiko mai viti. Na bornua menda rao ni boga rau kina boga vinakambaleta na rao ni lubu na be udi wai. Bata ke na barra via so na non da bonua na be bonua mbuda na seua tiko na wasawasa kana senga ni be sau na tuba kin raki ndai be bukia kina matani dangi na tokalau ke na tokalau deba sai ko ngore na tukutuku ni raki na tukutuku na non da bonua na ngito bata ke na tukutuku na be sai burabura na non da vata ke city veni raturala.
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa ibabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in doon ng life insurance policy? Nakakil nito tayo katin kabitu ni okostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali nimpera, sengat sarangan nimpera paling lain. In time sarangan mai. So kan kali warga tera tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. Rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bulo binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu ba dua tolu walu lima. Na nonda bata kay siti beni raturla. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Na besure ti raramba be ke monin turanga na marama ni dau talitaka moni sarava na talendi bogarita ki na sulu vata ke na dula ni sulu na fashion design my California
ke na be bono bole kata sa tikongo indona songo ni kua saranga ni mai sarava na nondangonele wandomo koula wai rongo e nambuturara ni langasere o Pepe Malani ka na bagai tabitiko kina ke rato na wasan ni Tandra lai seru wata ke Salome Wipi seru Lolani Boutique lai wata ke Salaniata Tanga Renuka Kumar na nondandau ni boga sokumun ni iau Mrs. Malani koe ka vengaraviti ko be Pepe karawa pasikabata en songonian di Senitoan Hibiscus Festival wata kena Primana Via Alaya International ma Utah Pacific Fashion Week wata ke Kalolaine Pabulu Rap and a Fiji Runway and Cameros Resort and Spa, Napa Valley, and a Singapore Rawai Sarangango, ni Mataka. And a Karusanga Bulka ono ni Singa ni Bula Kotoba, na Iduruduru, Donan Rawasanga Buluka Liman Dola, Toka Kinan Ibagakabi, Tolu Naitamba Bagakabi, a Wimbutani Sambutu, ka na Lebusara, era Nabiatiko Kina. Moni nangai rakataki kemuniani na website ngo www.fijirunway.com se Zaila Donalesi Vaumbula na telefoni bitu saiva bitu diwa walundua tolu rua bitu ningole mai ningai me sara kina watakina ndua telengana visureti me baleta na nono expo na New Methodist Christian Fellowship en bagedori en bula katuma ina bagitabikin na senior pastor atuna isa bula ono watake pastor Richeli bula ono en ikarusanga bula katolu ni November en babasarati ko ni na matai ni December na expo ngo en Abonuena Bogadurikina na diwa rua saiva Bennett Valley, Santa Rosa, California, diwa lima ba saiva ba, ka ayang amoni nangai bangan data kaya ni kinana nomuni iagani na ngauna binakango, na expongo ni New Methodist, ka na Bogaduria na bula katumai. Kena itukutuku matailalai tarai chovesa nangara se, taliboni vitu, saiva, vitu, limandua, dua tolu walu diwa, se ana tuivanga, na taliboni vitu, saiva vitu, walu diwa saiva diwa walu vitu. Sanuita kini sa raotoka ni da bagandeta ki kenda na besureti adu tiko dua na bonginga ni Mataka, mai keri, na ngauna ke Santa Rosa, California, bata ke na hula katumai kina bulo December na expo ni New Methodist Fellowship na bulang indoka itiko kina na nonrangaselebu senior pastor ato na isa bulawan ngore na irongo may nabali ni songo na nonda bata kay City Veni Raturla. Ela toma um asali, mas
rosi tua mainani. Dewa mali mamai no daula mali. Katiru masih ena wangani sarabanua. Masih yang sama kena bandua. Daitoni mekilaya hili kote kimuna. Saya no mesate itulipua. Kewolo malakalau solia mo mulambalabu. Kamedaru lele mata ilandamu. Bandeana no umoro serano mundelaniamu. Samuseni makalala nalamu. Isto só mulai lidamatamu olema. Wala muna na may kalabada. Como soy dignidad y rosito a mainani. Eva mali mamai no daula mali. Como soy dignidad y rosito a mainani. Iwa wali mamai no daula mali. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau Drena no te tube to seki, erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nom ni boli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nom ni boli, ena kena gona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buko lulu be Kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemundo e Viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanta vata mai. E na muna ngau na nalewa ni nondo so enda sa senga sarangan nikila na tabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono munua e rau ni buka tingu iki munio waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na wei matangali kaka na tibgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kina gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ka kena coleslaw surua
o chutney. Gelago batana kena pai na bani kei na manrai. Oyana JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virtou giringa kina vitu sai vitu tolu dio tolu dondo limono se o nga wale saranga le tomiko mai na mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rotoli dilibata kan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kei City Veni Rotorala. Lost. Kenda na ibagatawa anggo sa tal may weekenda. Lestel may na boss ni kalong ketugo na banggo chisu. Kendo na ibagatawa nga. Leba manda na diwa sang mulkadi o lebang karamay nandua. Saya lichi. Elebu tu nandua chigungo. Abalit kenda via kaulo tu chigo pertania ke na bonotan taleso. Ebina kangor. O ko manda nga menda lang ngainan itu ni bangor na wekan dan sinrao chik. Amale kanan renre. Sinrao la kochu. Sinrao chunga. Yeah, na lost image in our church today. We are not going out, my friends. Then we cry, salele iman ito, ramgo, wili. Our census has gone down, the Methodist Church. May beda 200,000. Ngono kila chuga 200,000. Angge lutu chungmai. Angge bidang ko 192,000. Tamani. Ala ko ibe. Kaya bangangan doon na sir ni walele mo angwe. Na iba katawara more than no. Sino more than no? More than no. Geba si Piera, sesetu. Abuna Wesley indo na ruana Abula South. Ang abuna uchu angka. Lalab na serle bungo na bakatawa mo de no na si Piera. Sesenong itu da gendo siang atal-tala. Ora si Piera mo de no na bakatawa sesetu. Sakandi na be kaya Aseseng na bakatawa sa mo de na si. Dabi sotang man ni serengo. Amen.
Marikangata kei ratona nona ilaw and a golden dragon sa katalei dinanga. Nungui tutu sa bagarautu mai kia sa katalei dinanga. O kadiba kamandaya ni ruana itukutukungo e na buku ni bei toso aki a sa bagarita ko titiko ya ni sa lubu kota na ngau ni sala mai wailoku. Sa ado sarmai kena keni tukutuku sa lubu tiko na ngau ni sala mai wailoku e kemuni na bei toso aki e kia. Wata kei na ngone e angai kune na matagandiko e ndona dhauravou e ambaki lima e banga mbauti ni lubu mai mbau lebu e alitiko e na singa e na noa sa angai kune na matagandiko e na ngona e kanirarawa ni sa takali sa lenga na dhauravou ngo e ambaki lima e na bukumbeka ngani wa lubu e rasabe e bagandri titiko kina na obisa mai viti ta e anratiko na itumbutumbu e na bukunin raki na mua ni madao ni ratiko i vale na luvenda me ndayan ravira boga binak. Wata ke na ngaunisala mai sawani e na sona tiki ni ngaunisala ngo sa lubu koto e na buku ni nraki e na donu mga tiko e na ngaunango. Ni sana ua mai na vanua mai e takali e na ngai sota ke na kui sombuani nindombui e na tumbukina na yale ni wai. Mendayan rabatoka na itumbu-tumbu ke inda i kenda ngase dake na non rambula na lalai sombu te ratalita ka meranda ula kingito ka baka taso soko e nan rakingo e nagai na numa menda en ravi retiko baka binaka sama ya linggo indua na zorobo e li baka saka sarno nambula e na buku ni walubu ke na nona la kingalon dua boli e nan dua nambatini udiwai main baulebu e na singa e na noa bidangani tuku ya me darao ni bagandi te kenda to kina na buku ni raki na dono magatiko e na ngauna gona da vata e na radio bulan dua bata San Francisco e kauti kenda vata mai
dona kisi ke tunga raba ngon odorbo we suka mai ona no tata royali tarungonele ona ta rosenber mai durra rumu durle stel mai ona ta rosenber mai ge yarta ki ngonele ona rumu basura kono ni sulu ku tuvi koya ya na ngane na lelenga fomu 5 fomu 3 do tala kisi ke tunga raba tamani ngone fomu ono ngonele fomu va sapa tarungonele ti ku klaudi ba ndina tamani papa iyo etiko maybe kito tiko batanga ona no moya onde ndua maybe a father or uncle or grandfather na kisi ke to ngaraba endo balolo matiko ke to nei to ke baleto ngone kilei perpetrator binakato e kila binakato ko ya o de da ka batiko wa nei to ya so no ngone leongo ngono sapa tarungo tiko ke no tinana maybe so dai patoka basili ngone tiko ngon leilai gaita bute mo ko bi ondo na ya deni durbo tarungo ko e buli iyo fumono o dio koya ngase ngabi yao liu ni soko ni marama ni tamadaka turara le no wasi rone tumbo sa senga saranga na ngoni vale rusati ko to robo linga ya teke bu mai bakadaba na taro ya ubi kila mai bera wa teke bu manda mai bakadaba just your sibling ya teke bu nga mai na yalo rusaraba bata boli kende ti ko yan rabo na kai sarabo ngoni e ulutanga ni tukutuku ena nonda banua. E rasa dengun na bukan besa-besa na University ni Devani Pasifika ia. E ratamba kain dua na bindina tiki ratu na bili utaki na kornibuli. Men tiga bungo na be panggangai. E baleta na non rakundru na daka na University. E rabina kata me daka boka totolo, daka boka matata, me daka talenga boka binaka me baka na non rangangandri. Keba kain senga, erna lesu tale na bukan besi-besi. E bagarita kana Prime Minister Siti Veni Rambuka ni bagalelewa ni Mahendra Chowdhury baleta na bi bagaturi en na bukundra na turanga na tuida kau ratu na ingama lalambalabu e senga na kenayabu baleta ni Mahendra Chowdhury batagi koya ya bile wai telenga ka kunei na matabile wai nindina na bi kayam bita kikina ngai muria na yabu ni bogabulewa ni nondonu me ambaki walu na seni rauni tu na binding-dingi. Ya satu rumah oti mai na bingarabia o Mahendra Chowdhury se daba e bogalelewa tiko kina. Sanga beka na kena yabu. Kinang gito, e raulerua na nondangone e rausana laki bogarautaki mai na Bulldogs Academy mai Australia e nang gito na rakabi. Sa kau mai na dan rau dua timo di nangusa yang baki tini katolu ka buli mai na Marist Brothers bata ki mana na kene karua be rau na daurobongo o anare mana ka sa kau mai na yadan kwe buli mai na Supergrama sana kau talenga me kene karua ke timodi. Rau sana laki boga rau taki rau nalai buli duru embure ena duana korni buli mai Australia me rau susungi kina ena Bulldogs Academy ena ngito mai kia. Ena duana sarang ngito binaka beira na leweni bonua mai nandi kena be bonua bole kata baleta na sota ena mua ni madaongo ena bungasar na be buat binaka na sarabi kina bulangin dokai o Sunny Bill Williams en dua nanda ungito kilai na nonda iwasi ni bura-bura. Era tau na laki ngito ngo na daurabo koula ni nonda banua o Winston Hill wata kei Lachlan O'Shea en IBO Asia Pacific Super Welterweight. Raunang ngito talenga kina Sebastian Singh wata ke na daurabo ni Tonga o King Tonga Tongo. Era na balata kana IBO Asia Pacific Cruiserweight. Wata ke Ubaid Haida rauna sota ke na duana daurabo ni China o Runai Zhou. Rauna balata kana Asia Pacific Featherweight title.
Kenan dua na balata kin bele tinga na non dabano city veni na wai rauna sota wata ke Jonathan Pedro me rau balataka na Fijian super middleweight title. Kinan raki bogarita ki tiko mai na itukutukunin raki kena we kainda sota kai tiko ngo mai viti na sangani beisau dinanga na uanin raki suasua sa toso tiko yani baka kina tokalau ni non dabanua. Na seua wana wasa bora sara na sona ngauna weibukia kina matani langi mai na tokalau kina tokalau deba. Na bakati ko ya me adoba na kabi ndai na ngele ki beisau kina tokalau deba. Kada seua ua toka na kena wasa laki bora na sona ngauna me adoba na mbongi lebu ndai. Na ituba kinin raki ndandonu magati kongo na bakakina na deba kei biti lebu. Kuru na banua taumbi sarana uda na sona ngauna serua na mosi na bua suba na ustori tai lebu na itasiri sana lau bata keilo mai viti bakakina mai kandabu. Na seua ua tiko na wasa kan bula saratoka na dangi toka lau. Na bakakina na deba kei mbua na toka lau kei maduata kei na sana uda kaunrobe. Kandabu bakatalenga kina. Rotuma noa ia miura ngaturo tuama te koa ro tekne ausne ne leifa yaksia mai rotuma na bakatalenga kina nan raki na sangani vesa wendai kina singa ni mataka sai kwangor na itukutuku nin raki na itukutuku na nonda bonoa na vesa iburubura kena itukutuku nin gito na nonda bata ke siti veni raturla.
Abo bina bina ko lebu sanga ya doti kumengo na kando wambo tanda na gele daba ya nikina na tombo peresia be eneri tawalo dola bina masekila ebo diri andina tiko na iloloma en singa lebu enda indai kina tombo peresia domoni sere nandela ni be nukungo en Q8 be mama tokongo na ba sawo tina be mama ni ba na matakalalai ni singa boga roa enda indai en rukuni be nukungo mai Kuwait na lo mani tombo peresia sa to toka boga woti ki mami sa boga mama utagi kin boga sinai tisar buna boga lebu ne lolo maki mami sa lolo boga lebu teletunga ni na kamuni oni onga tiko en ita bimbimbi ni bengarabi ni be saututaki en anonda burubura koni tiko kin en toka lo eloma en ritawalo bina boga lebu na sema tiko mai enda sama ida batalenga kina en bengarabi en singa indai kina madongo en radio bulan dua batang kona non tapata kirau sana mai tatawi ke bina ka bole buna sema tiko mai toto ka bawa tina non tabi wekani en dananga isota tale en ngauna enda sota kina en bula binaka ni kalungata ni samode.
sana yalo navei kunetale Lungu baka nui nui Mona le sumula tale mai kivale Auna masula katiko Kibuana tamanda mai nake Te adona sotamula Kaitawa sei kenaruo mate Aukania tunawai watamu Bebe singa kene niko yali Primatenda wakale munayalo Beuraidi kontalenda lopari Enada kawakanaba Itawa sei kenaruna wasamasa Nae bola kena masu Bebakadeni nongaru yalaya Nae bola kena masu Bebakadeni nongaru yalaya Na nonda wata wata ki City Beni Waturala and a radio Mbulan Dua Wata, San Francisco. Me kochi kianda wata bai.